Jambo tena wasikilizaji, karibu tena kwenye Akili na Pesa TV by Dio. Leo nataka tuangalie kitu inaitwa kuna mtu pesa inaogopa kweli? Pesa inaogopa nani? Pesa inaogopa watu wasioamua. Mtu asiyeamua haraka kumaanisha hupitwa na pesa. Mostly, sio kila wakati, lakini sana sana utapata watu wasioamua haraka hupitwa na pesa sana sana. Opportunity nyingi hazikai muda mrefu, lakini watu wengi hata wakipata opportunity wanaogopa kuanza, wanaogopa kuonekana wajinga, wanashindwa, mimi sasa nikishindwa, nikifeili, watu wataniona kama mimi ni mjinga, so wanaogopa kuonekana mjinga, wanaogopa kushindwa. Sasa hii nikianza, fulani alianza kashindwa na fulani, so na mimi nikianza nikashindwa, so wanaogopa kushindwa. So wakiogopa kushindwa, wanakaa tu hivyo. Wanaogopa tu matokeo. Nashindwa sasa nikianza kutakuwa aje, nikianza nikose kusucceed, nikianza nifail, nikianza wanichekelee. So wanaogopa ile matokeo itatokea, so ile opportunity inampita akiangalia. Wanabaki tu kuangalia wengine wakisonga, wao wakiogopa tu wanaendelea kukaa. Wakati mwingine nikwambie ukweli, pesa haiji kwa mwenye akili zaidi. Wakati mwingine pesa inaenda kwa mwenye courage sana zaidi. So kulingana na masomo ya leo, decision ya leo, kuongea ukweli inaweza ikabadilisha miaka yako 5 ijayo. Tukibadilisha akili yako, ukajua pesa inaogopa wenye wanaamua, wanachelewa kuamua, wenye waoga, unaweza ukabadilisha miaka yako 5 ijayo. Asanteni sana.